Poštovani gosti, dragi sugrađani, poštovani prijatelji filmskih susreta, želim vam dobrodošlicu na ovo predivno veče. Nadam se da ćemo ne samo večeras, nego i svih narednih dana u druženju sa glumcima, producentima, rediteljima i svima onima koji nas godinama raduju dobrim domaćim filmovima uživati. Večeras ćemo zvanično na letnjoj pozornici predati ključeve grada glumcima i naravno bit ćemo gosti u sopstvenom gradu jer će glumci biti domaćini svih narednih dana. Dobrodošli svima koji dolazite sa strane. Nadam se da vam Niš večeras drugačije izgleda, da će izgledati tako svih narednih dana dok se družimo sa glumcima. Divnih 11 filmova i divno vreme i jako dobra situacija da se konačno filmski susreti vrate letnjoj pozornici i našoj predivnoj tvrđavi. Ja ću iskoristiti ovu priliku da ovogodišnjoj dobitnici važne nagrade za životno delo, gospođi Ljiljani Blagojević, uručim jedno posebno priznanje, odnosno jedan portret koji je izradio naš akademski slikar, gospodin Penkov. To nas je zamolio i ja ću to večeras učiniti. Izvolite. Da, naravno. A aplauz? Idem.